Maria tukuharirie iNooro hwaine. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watu waambie wanataka kufanya hiyo maandamano. President Ruto erite mungethaniro ndukanahutie indo cia muingi ugitabania mishemanio yao. Raila Odinga gukinyiriria na kuga ati mushemanio wa muthenya wa gatatu no ugathie na mbere. Viongozi akiiba mabilioni anapewa award. Tena free board. Dunia gani hii? Mibango ya mathiko ma muteti na mwonjoria Stanley Githunguri no irathie na mbere. Shokeria gatho ni kunyitana yuthaini wa mohoro makiriri mbetu kumanyiri maria mothe turi na thutha-ini ucio tugutiga moko-ini mega ma Francis Gachuri muthenya wa umuthi makiaririria kana magitereta iguru rigie kigina kia Hustler Fund yetago muriki wa mucoki tuli hamwe na Stanley Kenyanjui ari mumemerekia witu na ruthiwami rotauri na njira ya ciiko tukianjiriria. President William Ruto augite atongoria a mungethaniro menda gutabania mirurungano o muthenya o kiumia o mweri kana nginya o mwaka ndari na thina nao fata ni matikahutie kindu kia muingi kana kugiria thirikari irute wira wayo uria muingi umiathireire. President uria uma kuria kaunti-ini ya Embu ni anyititwo mbaru ni munini wake Rigathi Gachagua na atongoria angi a moho wa Kenya Kwanza aria maugite ati mwena wa mungethaniro urenda gutabania mirurungano niguo wone kamweke ga kuingira thirikari-ine. Harun Njoroge wa Maina no ratuhingurira mohoro maitu na riboti ino. President William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua matongoretie thirikari igongona-ini ria gucokia ngatho kaunti-ini ya Embu ni undu wa uhotani uria Ruto na kiama kia UDA na ngwataniro ya Kenya Kwanza yagiire hindi ya githurano githiru. Igongona riri rigiuka riri mutongoria wa mungethaniro Raila Odinga etitie mirurungano ya muingi Jumatano ino na Jumatatu ya muthi wa Jamhuri kungethanira na ikinya ria guthuthuria makomishona atatu a IEBC. No Ruto na atongoria angi a thirikari maugite mirurungano ti undu wa kwagithia thirikari thayo. So mimi nimemwambia Professor Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watu waambie wanataka kufanya hiyo maandamano, kwa sababu tumewazoea. Afanya maandamano na rais tunakuomba akubaliwe afanye. Hata tupea askari wa mulinde na atigano nake no ndakahutie kindu kia mundu oguo tu andu thithino yawe gitirwo mali yetu. Hiyo Professor Kindiki na watu yake walinde mali yetu. Atongoria ya athirikari marauga ni moe mutugo uyu wa mirurungano na maumirira maria marethwo mirurungano-ini. Meanza lugha ya maandamano na nia yake ni ile ile, ati auzie huyu rais wetu woga, ati aitwe kwa handshake. Inawezekana? Hata andamane, hata amefanya mikutano 5, moja Uhuru Park, ingine Kamukunji, ingine wherever he wants to make. Don't lose your focus na usimpatie hata inchi moja ya serikali undeserving. Nataka tuwaulize kwa heshima, ile tarehe wamepanga maandamano, wale watoto wao wako Yala wawalete, na wale pia wako nyumbani wawalete, waongoze watu kwa hiyo maandamano. Mutongoria wa aige bunge-ini Kimani Ichung'wa nake riu aroria makomishona aria atatu a IEBC matigarite aria ni Juliana Cherera, Francis Waderi na Irene Masit, onao meyeherie ta muruna wao Francis Nyang'aya uria uratigire wira na riu ndego ikinya mbere ya ndudu iria iriga kumbwo president ya kumathuthuria ili tusipeleke nchi yetu kwa mambo mingi. Na mnajua yale mlifanya, wale walio waongoza kufanya hayo ndio leo
wanaambia ati mkae hapo watawasaidia na maandamano. Hakuna mahali maandamano itawapeleka. Na riri kaunti ya Meru igomeirwo ni ngarari cia MCA na gavana Kawira Mwangaza, munini wa president Rigathi Gachagua augite ica ikuhi mbara iyo ni gukinya muthia. Niombi Mungu atujalie na amuguze Mheshimiwa Rais wetu atumike kuleta amani Meru County. Hapa Embu Ses Barire ameleta good leadership. Hata Lene Kivuti tumekaa chini akasema ameondoa petition aunge Ses Barire. Hapa Tharaka Nithi viongozi wote wako pamoja. Ile shida kidogo iko Meru na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita gavana, senator, MCAs, MPs tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Haduini iNooro TV jitago Harun Njoroge wa Maina. Na kimutongoria ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga augite niyo njira cia ngungo iria ciahuthikire